Obuhwezo obu buhirwa y'ekitongoro kya Mujunimari Foundation kandi emifaraso cases n'ebitabo nibyo bihirwa abana abashutamire ebibuzo byabo mu district y'Isingiro n'abazire bari kurenga nkaga nibo bagabirwe bintu ebi. Noma ko hano ndafize bizire na shopping kuremere uko tuburyaho atunga surprise ukareba ngo umuntu yakwatiraho yakwa requirements nkezi yakwa kesi yakwa mfariso yakutera ibitabo so batumushemerwa munonga abo kuba ikintu kimwe waba nateka school ko nabe najibwine kandi ibindi byo nimbiye nabwo icyo babibona kandi bageze gushemerwa kandi kibanze munonga atangiza ukubanga gyadira asa kusherereza asa kandi bamwe baziribi kuba batarasa kwebasa Nsima Foundation ya Mujunimari kandi tugendeza okweyongeramo okutungukana no kugumiza moneye hamba abantu hona abana na munonga bashutamire kibina cakana borekero kusima ahabwa abanyamba bazaba abo kubakwatiraho hamwe n'abazire babo nahora nasemerwa munonga kugira ngo nafunaho ababasa kunyambaho kugira ebe bibampereza at least banyangwizamo mu shopping hatecho kiraza ko unyamba aba imbere zarabiremo za covid bora imbere z'abazire nimbi umushaho so niko ka foundation kugira ngo bakwatira abana bambahumuka bahereza umfaraso na kesi namwe n'ibitabo kugira ngo bundi abazira babaremerwe kuteka abana yishomero bakaganyirwa mbaza yishomero. Omugandi makuru abebembezi ba Buchoro Town Council omurka Shar South Mbarara District bakwatanise na Captain JB Bamturachi tumusime barongwira abeja 28 abasingire ebigezo bye cyamushanzwe 2022 bari kubishekura bakizoro mu idara ryo kubanza omashomera 5 ebirabo bitwa abana abirizoba no kubasima abukora JPL ye 2022 kandi no kubahiga kugira ngo bashomege kandi babase kurugama abantu bo mugasho kandi ni musima to mugu abo kubikitine kimbe nakirebera mu district yanje bakwereze birabo mbwinje biti kandi bakuhereza abana ruyare abakubiyetenga cyaba kirunje munonga kunojya ngo amagombora gona n'abazire n'abakira batyo kabire kintu kirunje cyo kwangana abana bito nabyo ni Emmanuel Tom Karuhanga agumize mu yashoborera ngo bitaherezebwa abazire nabo bateho buryo abo twahebirabo ibirabebi umfarasi brangiti eshuka byona nebyabana tibyabazire kuyone byabana kuryamira Gasha kwa Rusi n'wamanya na Anyine Frey.